this is the moment of truth. Inti seka jembam kusungi. Kublai phi baro ki parlok kusunga, and welcome back to Bhoi Vlogs. Okay, so tagasngi iwan sedesha snong sene kalon koi ka lakha kusungi kaper kusungi. Kawasangai kumba new kilometer na snong. But kane ketika langkah ke kaper kuai ke sungai hang ne akaba kedon ki kuai ke bengithong kedon ke putha kaba but ngiwan hang ne bon pej ne ka kaper hang ne te ngapri phi ki kuai ke bengithong sti but kane hang ne kedika grab akaba ngisai ri slap ngisai ri sngi but ngisai song hang ne pejat haji la jong te tagasngi pan iru iaphi namar bangilawan haklaum tagasngi ne langkang ne pan iaphi kumnu bangin shet kaja kado khamtam ki jhur bhoi kum ki wang ge ki bangin shet Tyndong Siej wet te pan iaphi kumnu ban shet Tyndong kaba pidon hapo ki klau hang ne thani ri bhoi ke jongi kalong ko bokong san iaphi ban tep ke kaba nging le ke ka bangi bam baru bin sok haba pin wan si than chane ban set apok ki Tyndong Siej da fi sedin junga kine kedika kaper kuai ka jongi bat sebentar kasngi in pdi phi yaka jingshet ki jingbam kumbag shet ki riew hyndai mynshwa akbag shet apok ki Tyndong Siej. So let's go kane kedika per kuai ke jungi ngatarai stang kato kena snem sa snem asnem e trai kedon kuai ke belasang po sentiro aka bikin saso no, and this is all money don tempeu ro thi ti ngartar ke tempeu ne to tisalon do tempeu but kidon ru ki ding so nyam tra akabang ke thung ne but ikermen ba katok ne snem kinsa sei no so jungki but kine kide ki so kan phor ki bodon hang ne ha lakhang ne but ki babun hi kim don so amar ba kanne ka jaka step ki sai wan ki sri ki wan khai ki so kan phor ki bodon ne but stage khamar kumjo din takadaw kam da bonso thansho. Okay. Mentang in late stationing Rukom Shet stay in pom wave Sej hakaba inyo ban shet kaja kado pergi jauh ke jungi udah ne bat umi ne kaba but ini recent tiu jungo it's beautiful. Wow. So let's go. Kini kita ki wang ke bami aklau ne, but in kai kini ro kita cerita ter, bangin yo ban shet sibit hau Tyndong Siej. Oops. Kane kawa kadere jakatan hakaba mynshwa ngisai hitong do ne but bubun kidon ki semprong hang ne hawa hang ne but tham ro kumjo tu tarsu sharom nta ngai khndet thi amar ba midon kam yau sla hakaba sa shet ka ja ga jungi te kaman sim od yau plamet banyo ban shet ka ja apo Tyndong Siej anspani phi ka procedure ko no ban shet ka ja kado. Okay, let's take this.
kita insert nak kerja pat mynshwa haban theo po junior Tyndong khnang ba kerja kan lambet hau Tyndong Tyndong Siej folio ni tu yang tu toh gede-gede kedok siar kebagian shet mynta po Tyndong klik soal ka bagi jingber kendiat ngai piat yuk klik lang ya naik kendiat ing dano galik brimson biar chicken masala tong lalu sngi dulu taruh clear someret so mungkin patka peniang. Let's mix it up. Tay nè sơ độ nhang. Lệ biang kumju của mình nè, nãy piat, nãy ing, nãy rumson. Oh, bị rumson không lihat. Taruh meat masala. Red chili powder, ayam lu, dan sngi, badro, naika, jong. Last but not the least, let's mix it up. Ai khniat sauru khnang mukan amlong terkhong than. There it goes. Ada ban shet ikaja, dok senyang, dok siar, pat mynta. Kadai separi jong ne, ini di wang. Yang tiap nak iwa Tyndong, bagi nyok shet nak ini. Ndaslam tan ban simpor, ban i angkat do lepor. Tegak tram, kalau pat long ban ban no tiap sawang kato. But ini di utung hau bang ila dong bat gila. Padam kat on apple. Smells good. Tap long udang ne. Tu. Dan telung luar rencong. Kebangila padam marok kata. In goes
lihat dan udah nu garlic dan rusun tabangnya ailang lihat piat pat niyong so mungkin asap itu pedro lo kan lihat nilai senrai tuh tap yang wang jerong nyam baro sentap andrei sibit daula muni wei bangya tap lupa nongkong dan sentap yang ni bat ar sibit oke terus ya tahan bu nak hading kang unyuk enam sepang bantap yung ni dihapkin daw lakaj banset spak ini kerang ba kanam mai ter kan yuk buat nambah jai spot yeah it's done ini didok seniang oh yes oops. Okay sekarang down dok seniang long sej ni yung lihat nice oh yes siar jadi uang yes Oke, gini kala i kadai-kadai ka dok seniang jungi sia kendong li i ne ne dok siar ne uang sia kendong ke thiru kaja kini baru kini bisa tendong sudah but kini kala ready mata bangin pam no iki bangin phai na hadin bangin ada siat baru untuk kadai-kadai ke final product ka jungi mata kasngi fi kadok siar kala sau ibang mah long burn khandiat naga tendong hi kala smabi ha kumjur kadok seniang don wang kaja suliap siat tendong but sau bot khandiat comment manu ko bam ko kene kaja shalom have shalom but next time maybe if you're lucky ngan la ban yalam iaphi ban bam ko kini kija jing bam mangiyo siat shalom por ngon sang sane. Okay, so this is the moment of truth. Inti seka jebam gusungi. Yes. Chicken. Kalau jam ha, kalau i ha, kalau ngam ha ki masalah, but kalau tu jing smart ndong semua bi ha. Love it. Kene ya, kedai kedok seniang, jika long burn keliat, kelak best bagan ya, mat ikam ta,
Kerja sulia. Buat pokok daunnya uang. Kene yang kerja kaba barok ni kuat on bam. But kadin la bun penai ngami on bam kumne but mynta. Kalau ibang bam sai sen. Te ada fika on bam fila man comment spo but ada fi phabok te ngasawan meng sane hagi por ki brang sawan kane kam le sen do ban shet tendong kedang bom haki ki do ne ki jenta ki ba ngam spen iaphi ban shet tendong kom bagi shet mynta sngi tem tangan bam perlu no igne ki subam ne but india ban phai no ste. Okay, so ila ada bam kerja jungi sene. Ko pi mene. Kapor kalami sabar. Abang pi pelat bayo isin lano. Okay, so katong ila post sabukut juga nek video. Mynta sngi. Spang jingshet jingshet jinta jingshet do haki Tyndong Siej. Kabadai kawin naki Rukom tenrai ke jongi. Mynshwa kaba ki riew atrai naduh hyndai he aba kimdon ki khiew ki siang ke jong ki lek kamno ki sna hapo ki shat hapo ki Tyndong Siej kumdo bat kane nai practice ka haduk ning si ba mynta bat kalong ke iki sultanat ba kum ki pateng ki ba mynta ngidang le ikine bat kermen banang nis kemaru kadang ane dang sa he hagi pateng ki banwan ro te ngindang permi susu ke video ke bukum kine akaba kumnu shat hapo ke Tyndong Siej but maybe next time ngan nilam mano kat kiba like ki ulong laki ban yo shat tendong bang sai sen hapo ki lum hang ne te kene ki trap bat kathi kede ka thokaba bat siden kede ki trap kedon ka kper koi chungi ste te perkut no kene ki video mta gasngi but kule subon ka jing like por ko pi ban page kene ki video ko janga. Till then, stay safe, take care, and bye bye. Let's go.